laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدع ومن النار. عباد الله، إن الذنوب والمعاصي لها عواقب وخيمة وآثار سيئة على الفرد والمجتمع، بل إن الحيوانات والجمادات تتضرر بسبب ذنوب ومعاصي بني آدم. فمن آثارها على الفرد أنها سبب لحرمان العلم. قال الله تعالى: اتقوا الله يجعل لكم فرقانا، الأنفال. وقال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، البقرة. قال مالك للشافعي: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. عباد الله، ومن آثار الذنوب والمعاصي على الفرد والمجتمع حرمان الرزق. ففي الحديث: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، رواه أحمد وابن حبان وحسنه شعيب الأرناؤوط. ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها سبب لتأثير الأمور عليه، فلا يكاد يتوجه لأمر إلا يجد مغلقا دونه أو متأثرا عليه. ومن آثارها تلك الظلمة التي يجدها العاصي في قلبه حقيقة. قال ابن عباس رضي الله عنهما ملخصا لتلك الآثار: إن للحسنات ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العاصي مفارقتها، وأنها كذلك تضعف القلب عن إرادتها وتقوي فيه هب وإرادة المعصية. قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة بعدها، ومن ثواب الحسنة بعدها. الجواب الكافي.
ومن عقوباتها أن كل معصية من المعاصي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل. فاللوطية على سبيل المثال ميراث عن قوم لوط، والعلو في الأرض بالفساد ميراث عن قوم فرعون. عباد الله، ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها سبب لهوان العبد على ربه وحقوقه من عينيه. قال الحسن البصري رحمه الله: هانوا عليه فعصوا، ولو عزوا عليه لعصمهم روضة المحبين. حريقون يجياد أن باولي يتولي الله سبحانه وتعالى دعني دن العظمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى nder nokkeeli heewɗi kanko Allah subhanahu wa ta'ala o ewnike gomɗinɓe ɓen. amma heetoraaɓe ɓen e nder aayeeji ɓuluuji 6 e temeɗɗe 6 e 56 Allah subhanahu wa ta'ala ko ewni heetoraaɓe ɓen ko min mi hawre mum ko nokkeeli ɗiɗi. ɓaawo mum noon nafoore alaa e noddaa ɗum. فتوحيد قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. كون يهي سرابه مريوة تادي سنة مجيب ريوة ييتو بلوية محمد. إنكو كذلك يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. كون يهي سرابه عند كيوتة هنده فقلات لهم لكم. ko ɗiɗo ɗiɗi mi hawri ka alqur'anul karim ka Allah subhanahu wa ta'ala fewti e heeferaaɓe ɓen noddi ɓe ɓaawo ɗum nafoore ala e nder bindi telen 17 million e ko fawi aayeje ɓuluuji 6 e 56 e temeɗɗe 6 e 56 kanko Allah subhanahu wa ta'ala heeferaaɓe ɓen ko ɗiɗo ɗiɗi o noddi. haray kanko Allah subhanahu wa ta'ala amma gomnimɓe ɓen kaw noddiɓe ɗon ka Qur'an no ɗuuɗi limotaako, no ɗuuɗi haa ɓaawo kala nde o noddi ɓe haray nafoore men. ko ɗum waɗi ɓe wii yaa on ko harfu nidaa, ko harfu noddirɗo. haa on ko littandi si tawii hiɗa weltindino بألذي يا أيها الذين آمنوا أرأيتم نور ماندون الله نفعل ما يمكن بكو نفعل ما في أودي ما هي نفعل ما هذا بكو لوريما هاي تشي أودي فدون ودي كما كفوي في الله نوريني أنجي أدون أدت نور ماندون سودا أدتا برنين كندي دو يوتريانا نهي ناك القرآن ka Allah noddi gomnimɓe ɓen no jeeya e mum ɗeɗo aayeje ɗe fuɗɗorɗen o yaaya o wi ko onon yo jiyaɓe Allah gomnimɓe huule Allah no haana hulreede noon wata on jaɓu mayde ɓe si wonaa hawata on julɓe jeddilaniiɓe Allah subhanahu wa ta'ala e kala alhaaliji moɗon ɗi. ko ɗum waɗi أكبر نعمة أنعم الله بها علينا نعمة الإسلام. وبري مولود نعمة مؤلا نعمين ونعمة الإسلام. ودوري التي جميعا إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله سبحانه والدين الإسلام كالدين توجب ميده في ونهر ونجوده. ودوري علي رضي الله عنه وما كانوا happenne makko wonde ngi mum welo e ɗuttu ko wonde ngi mum ka diina islam o wi law alima almuluk wa abnau almuluk ma nahnu fii la jaladuna bisiyuf. si tawino hara lamɓe ɓen e ɓiɓɓe muɗum ɓen hiɓe annduno nema mo marɗen ka islam harayno ɗin aalay moƴƴinaade hannde no haɓireede ibnu adama harayno wonaa fi bonnugol diina makko harayno ko jabitugol diina tan e juuɗe makko ɗin ɗon ɗi gollirteno happe ko marɗen nema
yo Allah faami en o nema musidɓe julɓe haray ko ɗum waɗi ka dinano ko ka kadi Allah wima waman yabtagi gayra alislami dinan falan yuqbala min wa huwa fi l'akhirati min alkhasirin mo ɗaɗɗi ko ina islamu diina haray ko hayruɗo ko Allah subhanahu wa taala Allah yoɓatamo si wona naadugol mo yiite yo Allah remɓe haray gere tabiten kadi nanen ande miɗen ne nema ko ɗum waɗi o wiyen ɗo wala tamutunna illa wa antum muslimun taw jamu mayde si wona hara ko julɓe yo Allah waɗen julɓe jeddiɗaniɓe mo e aya go wi ko onon yo yimɓe hule Allah o taguɗo on immorde wonki wooti o tagi immorde ki wonki genda makki o sakiti hakkudeji maɓɓe worɓe ɗuɗuɓe sonnaɓe hule Allah o mo jejjidirton sabu mum jokko ngenna dare aya go o addi laabi ɗiɗi haɓɓe ko kulol Allah ngol himmi o addi laabi ɗiɗi e ngulu mum ko ɗum waɗi kulol Allah ngol ko ngol meema ko ngol woni ko ɓuri mawnude ko neɗɗo haani ɗaɓɓude waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja mo wuli Allah Allah waɗanaymo yaltirgal e kala kawnaɗa waman yattaqillah yarzuqhu min haythu la yahtasib mo wuli Allah Allah arsitaymo nokku kaw sikkama law anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min as-sama si tawino hara yimɓe ɓen wuli Allah no haala wulirede noon Allah wi o udditay nemaji ɗi hara eno enen guineyeni en seedino e wullugol hande satti tampere ɓen ari si yaareni fof ruuyay jeto koye e jani foppu yahay awa ko honto yaata jeyɗo lagine on ko on jeyta yaata toon arti kowo lagine on ko on artikata ka yawɗa toon si a yaadi e kulol Allah wi o udditay si a yaadali o fermay o uddi law anna ahla alqura aminu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min as-sama yo Allah artuɓe wulen Allah no haaniri mum wallahi ɓe wuli Allah o neminaye wallahi ɓe wuli Allah o artitaye wallahi ɓe wuli Allah ɓerɗe men ɓuttay ala bi dhicrillahi tatma'innu alqulub ande dey ɓerɗe ɗen ko ɓuttirta ko rewgol Allah ɗon ko hulgol Allah ɗon ko ɗum ɓuttinta ɓerɗe ɗen laysa alghina an kasrati al-ard wona li ngalu ɗuɗugol seyeji ko woni ngalu alghina ghina an-nafs ko wiyete ngalu ko ngalu ngun ka wontu yo Allah artuto en nguɗo ngalu haray ko ɗum waɗi Allah wi pellati mo andi ko ɗon muude kon mo kala ko woni gollude kon mo andi o wi aya ko kono jiyaɓe Allah hule Allah wowlon goonga si tawi on waɗi ɗum ɓe heno moƴƴere ko woni ɓaawo mum yuslih lakum a'malakum e gata ko bonni a'malul ghiniyin ko kasratul ma'asi waddunub ko bonni golleji men ɗin ko ɗuɗugol bakkatuji ɗin e bedde ko ɗum bonni ko ɗum waɗi Allah wi ɗo hule Allah si tawi on wuli Allah faray tan ko Allah subhanahu wa ta'ala on wulimo on wowli goonga si tawi on wuli Allah on wowli goonga o moƴƴinanayi on golleji moɗon ɗin o hafranayi on bakkatuji mon ɗin wonɗo wowon mo ɗoftike Allah mo ɗoftike nela e kala alhaali mo wonimo haray on ɗon o malama malal mawnungal en torki Allah e o malno en ɓaawo ɗum jiyaɓe Allah ande yewtereji ɗin fof ko ɓuri gongude ko haala Allah kan Allah subhanahu wa ta'ala ko wowlowo no jeeya e aqida ahlu sunna wal jamaa wonde Allah ko wowlowo wa aqulu qala Allahu jalla jalaluhu wal mustafa al hadi wala ata'awwal wono cheikh al islam weeri noon kalamiya ba o wi min mi wi'ay Allah o wowli mi wi'a nelaɗo Allah on kadi wowli والله تجي وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه الله وولي أو يوجد يجي فوق بري بومودة وحالا الله كان كدالو المكتومول فيوجد فوق بري موجودة وفيوان قال نلا وفيوني قال يمو كلوالي أمو بنت ابن أبي داود أولي كحائي مركو أولي تمسك بحبل الله واتبع الهدى
ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وترضى هاي ومي جبتو كم دين الله كوي وتقول بينك بدعة نكسر في أونال نك بدعة الله مالك رأيت فدين يقول بينك بدعة تقولوا أنك بدعة نك بدعة تقول يوسف دين ما كان كل واحد هذا بكان دموع لنا بيتو أبي داود مؤمن داو يوم خراسان دوي يا ابن أبي داود حدثنا قال أبي داود يوم من حديث وليس لي عقل أرجع إليه من على لك من يرتو دوي أنت ابن أبي داود تقول ليس لك عقل ترجع إليه تجلس تقول أنا أبي داود أبي تبتعي أن على كيف تقول فحدثه 30,000 حديث ويوجد حديث بلوج شخصان تسكي على ظهر القلب هنجا فيجري أن يبدأ خراسان كيبدأ حديث لذلك بدار فيمو بحديث الجيري كان ما بيكونوا لي كيف ما كان يمشي العراق وأرض العراق وغاي وتري وحديث الجديد وفرج الترانس من الحديث كونوا نواد نواد يجوز وكيل لهم كنوا لهم كدوي وتجربوا نابدا يعني كجودي مكتا الله سبحانه وتعالى ومن كدوي أدادي أتونا فكاد سجينا عن البدع أرأي سويدن فوق بني موتو ده سوان دلنا بسوني إنغاليمو بيجي ده فوق بني بون له بيجي تينشا ده كذا كدينا hari di alama son di wakkaton kala hunde sincane ittidaka diina haray koye majjere naɓata jommum majjere noon ko naɓata jommum kaka yiite yo allah dandu en haray kono e jiyaɓe allah hutuba meɗen on hannde e oɗo saa'i ko wonde yewtude ko batte ɗi bakkatuji batte ɗi geddi e hoore gooto kala e pekulo e hoore pekul on fuu e hoore gooto kala en ko honɗum ko allah wona yeddede ton battini e hoore men ɓay pelles battine wonɗum battini hutuba men on koye hoore ɗum ɗo yiiloto miɗo toro hen odditugol ɓerde ɗen yewtirinji ɗin hara ko soññanata siɗi yani toon waway kere ɗen waway hu toon ko ɗum waɗi ala inna fil jasadi la mudga no e nder ɓandu ɗum huyre ida salaha aljasadu kullu وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب بيني إرنن ودي سرقن فوق سنة مؤمن إذا قانون نقول كان مؤمن ويجي فوق مؤمن إذا بني كذي إذا وانا كذي بقولي بني قانون نقول إذا بني على قانون فوق يلا مؤمن أن يبرد ميدان أري بس دو بساتوج دو جدي ɗum ɗo no mari battane bon e batteji kaanu ñedduɗi e hoore gooto kala e peepulon e hoore peepulon fof annde hay mummunkeji ɗi e leɗɗe ɗe e piiji ɗi memminotako ɗi ɗii ɗo fof no lorritora sabu battatu ko ibnu adama woni wadde kon ka hoode leydi ɗo goɗɗo zina ɗo hay leemuneyi keyi hay mangoyi keyi hay biyayi tinki anda dina waɗama e leydi sabu waɗa tawa lemunede ɗen ɗe tumba yaha ɗo hewtaani sikki ɗum ɗon no annda jooni wo fewgo immotono ɓe fuuta haari mawɓe men ɓen no tomi ɗum fof dina e ko nanndi e ɗum e yaro beere e boneji ɗin piiji harmuɗi ɗin on tuma haari lemunde rumtay jooni noon hayde hewtata fewɗo kadi yaretee ɗon harayde fof haa ɓe wattiriide lemuneje ɗen kadi hiɗa nanndiiɓe hoɗum waɗɗum gerji ɗin battinoyi e majje haray wattade yilla musidɓe julɓe ren toɗen ɗiɗo piiji ɗi fof no lorri toɗa sabu bakkatuji koye ibnu adama woni wadde kon kawre leydi ɗo no jeeya e ɗi batteji bakkatuji ɗin e gerji ɗin ɗalegol gandal si tawi woni yimɓe woni yeddode allah ɗawayɓe heɓugol ko wiyete kon gandal ko annoora ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala kanko tigi taw o wi ta Qur'an o wi hule Allah
Allah ko raw gandal hule Allah o waɗana on faamu e ko wonɗon janngude ko ɗum waɗi no woodi yimɓe buy ka tagani ko pottuɗa e maɓɓe ɓe fiina lannude o e rewtotako kadi ndeɗo kulol Allah si ala kara han ɓernde nden yaagirka si ɓernde nden hentaki kara han ko jannga faamo jono ɓe wakkilo ɗen wulen Allah subhanahu wa taala wi wule Allah o janna on siɗa wuli Allah ina jannga piiji tawa no saftamma waɗoɗa ɗanoɗa inoya bindi tawa ɗuɗo regilino hombo regini patron o kanko imo okka simortira kadi no faala ha ɗaru on ara karama ko goto o fiina on oɗa heɗo faamu ɗuuɗuɗo oɗa kadi on ara hay ko fiina ɗon wawani ko kulol Allah ɗon ko bee hulen Allah subhanahu wa taala ko ɗum waɗi imam Malik rahimahullah o wiyani imam Shafi'i wani imam Shafi'i o yawno jangugol ko imam Malik ɓay o yehi ɗon imam Malik daari tawi oɗo hakkille ɗen no henti hakkille ɗen no jaɓa imam Malik ɓe maaki mi yiɗi Allah subhanahu wa ta'ala bugike ka nder ɓernde ma jalde annoora sa ɗanninirɗo annoora mo Allah buganima ka ɓernde ma ɗo niwre gerjiɗi ɓe anndi laari kanko tigi imam Shafi'i aranu nde mo janngayno kanko imam Shafi'i hari kala han o waawi haa o yeetii karamokojo makko goo ɗumni to maafi kala ko mi janngi maantotaako yeggitay kanko tigi o wii shakawtu ila wakii'in su'a hifdin fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa qala a'lam bi anna al-ilma fadlun wa fadlu llahi la yuktaaru 'aafi o wii mi wullitide ka karama ko an wakil bonɗum mun jagolangol karama ko an tindinin mi yo mi accitu yeddugol Allah o wii ko waɗi anndu gandal ko ɓural ngal ɓural noon ko ɓural Allah jonnata ɗum o okkata ɗum yedduɗo mum amma aduna Allah no jonno mo faala e mo faalake woɓɓe ko donnirte aduna ko yawton men hetto ota tuuni jiyaɓe amɓe wona wonde ko heɓuɗo aduna fof woni awamo Allah yiɗi o yeɗayni ko konngol farje rewno no wonnoɓe heɓaano dewlete aduna kono noon kala ara martum woɓɓe hay ni to tefte mum nana ka nder aljanna tawi ko weeleteɓe haa yana faɗɗe hee kono hito tefte maɓɓe ɗen nelaaɗo nani hito tefte ɗen ka aljanna woni ɓurɗoma wo ko ɓurɗoma diina ɓurɗoma dewal o ɗo ɓurini amma ko heddi ɗon koko acce e ko ndaare ko ɗum waɗi si Allah wi inna halaqnakum min dakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum on fof ko teddude ko Allah ko ɓurɗoma wulde o yalla waɗe wuuloɓe men haray ko ɗum waɗi jiyaɓe Allah no jeeya e bakkeji bakkatuji min e hoore goto kala ɗalegol kadi ardi te ndaji hanki labine no wona no yewirede Madina ida marno ɗo place ida wawi bummude mantoɗa hande murandum no jiiɓodiri seeɗa eɗo ɓurilan andude ɓe wi ahlu makkata adra bi shi'ariha yimɓe makka ɓe ɓuri andude so mi woni fi Madina ga hara mi woni ko mi annda kono mi ɗaɓɓinay faamon ɓuron ko mi woni jonon ɗon anndunoɗo Madina hetti han e Madina hande fof ko Madina kono wona Madina ɗo no tewi ko honɗum addi ɗum ko geddiɗi ɗuuɗi Allah yeddam miskinaɓe ɓen lorram yimɓe gollinama ɓe yoɓat muraɗɗin waɗay geddiɗin aray jiyaɓe Allah ɓen ɓe wulli miskinaɓe ɓen ɓe wullinama muran ɗon ko ɗum waɗi ɗon hay toon hay joni komin artoɗo ko andi toon ko woni ga toon no hulɓini yo Allah faabore komin arta ɗo ɓeɓe mi wondi ɗo téléphone maɓɓe ko joni goɗɗo wujji ko kadi meɗen arno juulugol ko ɗon ɓe capu Allah waɗi ɓe nanngini ɓe heɓi téléphone harde ko ɗimo jaaɓodirdi
leydi 95% julɓe so hawri yitere ma nder ɓe tufañe ɗum si woni leydi ɓeyɗi famille o ko ɓen yiltitoɗen hulen allah allah ɓuytanayi ɗum ɗo ɓe wi a yi hadis nelaɗo maaki neɗɗo no ɗalile arsike sabu bakkatumo o waɗi sabu bakkatumo waɗɗa no waɗa perdina jawdi ma ɗuɗundi telenɗa sabu bakkatumo waɗɗa ɗum waɗi wattane yimɓe rentoɗen hadis taw ko imam ahmadu fillimo e ibnu hibban omo binata shoaibul arnaot ko gayɗi ka hadis ni ɓeɗo ko ɗimmoɓe cheikh mouhammad nasiruddin albani en ni oɗo kadi no tellini hadis ɗo o wi hadis on no mari darajatul hasana no jeeya e batte bakkatuji ɗin e geddi ɗin e ore tagore nde ɗiɗo ɗi wonen sabu fiya kuji ɗin fof tatta ka fokkita wo fermo dambuɗe ɗen uddo yiyayi ngal udditi na ɓaon so yeyi mi heɓay ɗo ya heɓtita ngal on mbaa hay nde kadi mi raafiɗo marché nde marché mo mi raafi on haade ñandi gata taw yeɗaka ɗo sina ɗum e nde on régulaye ta ko fermi ɗum ko sabu bakkatugo ɓawoɗa ko ɗum fermi yeeto ɓay ko allah wii ɗaw anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna oy ɓen uddite andi ari no uddi arabu ɓiɗeyi fata koko on no mugla wonta fata men uddite yo allah waɗen wuloɓe allah o wi haray a heɓbata yawde siyasa si wona a taway on no sofita yeeso ma ko nannguɗa wota no sakki no jeeya e batte ɗiɗo battatuji niwre nde neɗɗo on heɓata ka nder ɓernde mum e hoore gonga no ko ɗum waɗi ibnu abbas radiallahu an himo resimi nde ɗo yewtere o wi batte ɗiɗo battatuji anndu moƴƴereji ɗin no mari jalbendi ka yeeso neɗɗo on no mari annora ka nder ɓernde makko no mari yaajende ka arsike no mari doole ka ɓanndu makko no mari jiggol ka ɗerɗe tagore nde si tawi a huli allah o wi annde boneji ɗin kadi hiɗi mari ɓawlugol yeeso neɗɗo o fuyi fonda e goɗɗo ari kaari no labano wayli ay layi halkaɗo layi gonil ibnu adama ta ko bakkatu waɗɗum allahu akbar yalla faaboni o wi ɗiɗo boneji hiɗi mari ɓawlugol ka yeeso neɗɗo o yeeso ngon ɓawla hara ngo jalba ngo hentaki ɓernde nden niɓɓita ko moƴƴinaɗo tawa e mayre ɓanndu ndun lo'a ta no jaasi ha yeyi ɗo eɗa darto laa haaron wata memminade fi gollugol ko moƴƴi ha yeyi juulugol woyina ɗo ko darngal woni ɗo minen kaka rafa a wawi wa yawɗo ka rafa o wi ɗum ɗo ka tuyta e arde waɗay ɓernde neɗɗo on naada tikkere tagu ngun fof tikkana on tigi monano anan mi waynayi mi ñawlimo fof no faalala warde kam yaari o no e ma tansu inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim allah waylata ko woni yimɓe haɓe wayla ko woni kon e ma no jeeya e batte ɗi bakkatuji ɗo ɗum remay bakkatu remay sifa makko kadi e neɗɗo on ɗeni a sayyi'atu tad'u ba'duha ala ba'd tad'u ba'duha ila ba'd bakkatuji ɗi noddidire goɗɗo o fuɗɗay fimude o suuɗa neɓatano min muɗal du allah na goɗɗo mi wulata o waɗa kene welaɗo maki mofti hande fof no yaafana sina feññinoɓɓe bakkatu e kene ñakala paaɗ ɓe ɗo allah yaafota ko wonti ha kullu ummati mu'afan illa almujahirun joni noon yo musidɓe julɓe wattane yimɓe neɓata honde ɗi watta o sigari tummo fimayno o wattanemo e deƴenɓe ñaagoyo neɓata o yarano ga o waɗɗoya tuɓɓade neɓata ari ko bayndi neɓata joni ko tapet neɓata o yarano ga neɓata o watti memude compirɓeje bleu neɓata ko nunnete kon condinni batta to noddinire a waɗay ɗum ɗo tu ndaaru
tuddiɗon andaanay tun ɓattoɗa a ɓattoto tu mema amemay tu ukkoɗa ka Allah wino wata ɓada ton waɗi bakka tuddiɗin ɗi noddinire haray wattane yilla musidɓe julɓe haa tawa no sattani neɗɗo on sertugol e bakka toon si goɗɗo wi min mi ɗon waccude fiimugol si docteur jo wimo sa tiimi hannde ama en o memitata ko jariti hannde kadi mi ɗon ko na kamɓe yettino so ɓe gama en a memitata mi kertie mu ga mi ɗon ko he Allah mum yalto afdari wi fa innahu min alamati shaqa ɗum ko mande malkisa noon anndi ko bone ko ñiiɗinma toon ko kuuran nanngay takka on nundu ina yo Allah ɗendan o ɗendatama haray koye watte yilla musidɓe julɓe haray ɗiɗo bakkatuuji ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa taala tigi woni ɗum loyina e ɓernde nde loyina faamumdeji ɗin ko ɗum waɗi waɗa on tigi wona yiɗɗo geddi ɗin ko ɗum waɗi Allah tigi o wi joddi bone alaa so wona yoɓegol tufa on bone mo on tigi waɗi haray noon no jeeya e batteji ɗin gooto e adikiiɓe moƴƴuɓe ɓen kadi o wi annde no jeeya e lekke ɗi ɗo boneeji bakkatuuji no jeeya e mum waɗugol kadi bakka goɗɗo yara ɓeere o yaltoya kadi ɗo ko bone bakka to on no jeeya e moƴƴereeji ɗin waɗa moƴƴere jooni tun kadi watta kadi ɓuri nden ɗo hanki ay 10 000 francs sadaka hande itta 2000 ma 3000 ma 10 ɗon holli wondema sa waɗi ko moƴƴi kon ɓeydoto sa waɗi kadi bone a waɗay kadi sifa mum yo Allah dandu en haray no jeeya e lekkeji ɗiɗo bakkatuuji ande kala geddi ɗi imorde e geddi imorde e yeddugol Allah ngol ko rona ɗum e moftaali feƴƴunooɗi ɗin wono ɗin moftaali ɗi Allah halkuno enen tigi ɗen janngude ɗum ka Qur'an feƴƴen ko ɗum waɗi wallahi enen e alqur'ana lagine e ta Allah ɓen mari golle Allah wi law anzalna hada alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati llah si tawino koye sello nde jippi ngo teekoton ngo huɗa ngo yankino sabu kulol Allah kono enen ko ɗo yi'ata ɗiyamum leydi no waɗe haan lanna hay mittotoɗo alaa toon naati mekkitotoɗo wullowo alaa ɗerɗe ɗen no yoori no ɓuri kaaƴe ɗen wuren no woodi e goɗɗe teekotoɗe mbiya yalta nafa yalta e mum ɗerɗe ɗen no yoori haa musidɓe julɓe ndaari gila jibinaɗaa ko laabi jelu gonngol yaltika yiitere ma tawi ko alqur'anul karim jannguɗaa wulluɗaa sabu a hawri e aya wonɓe ni honɗo mo kala e ndarto hoore mum o wii wono sen ndaari golle yimɓe luutuɓe ɗum ɗo ko ronaa ɗum e yimɓe luutuɓe hannde ɗum hewtii wano laginata men ɗo kami wayri to humpitaade homo sexuel ko woni lagine kon hari no fawi e 700 personnes wonɓe e nder leydi lagine worɓe rewɓe worɓe jombooɓe worɓe commune ji ɗin fof no mari ko ɓuri marde ko ɗuuɗi ko commune rato ma ɗen kadi ko wonnotii maɓɓe anndira ko ONG waɗoowo ndaara fi sida ko on ari ɗaɓɓiti fii ɗum ko fii ndaarugol no portésiraɓe hara ɓe heɓali nde nawnaari ɓe tinde sida ɓe yimmiɓe ɓe jinndi ɓe tefi ɗon ha no toon jombuɓe accoɓe ɓeyngu mum ya waɗoya ɗum no toon sukaaɓe no toon tawɓe ko payte no muran ɗum ɗaɓɓitoye fii mum on yiyay ka yaaji ɓuɗini haray musidɓe julɓe kala ka ɗum ɗo naati e ni haray ndi leydi ɗo ndi tampay Allah tigi o wi ɓayi woni yimɓe lutɓe waɗi ja'alna aliyaha safilaha min ƴettu ley on min watti dow on ley o hattali ɗon o wi men bombite wa amtarna alayhim hijara jonon ɗum ari no jaɗɗede baluren ɓen ɗon kadi no immade doga fiyo ɓe hettu haqqeji maɓɓe ɗin kamɓe kadi tawa ɓe waɗay jombere men
wono jombere nde annduɗaa nde wona warreede noon ɗo de leyde ɗum waɗi enen haa jontino suuɗeede kono so yehi haa ka yimɓe temeɗɗe jeeɗiɗo kami wayluno anndude temeɗɗe jeeɗiɗo hara ɗen jaaki ɗen dike haray wattane yilla musidɓe julɓe ko wan noon kadi o townitagol ka hoore leydi ɗo wiya ko minen ɓuri ɗum ɗo fof ko menen o wii ɗum ɗon kadi corona ɗum e yimɓe firawna ɓen o townitagol ka hoore leydi ɗo ko wannoon no ɗuuɗi haa limotaa kono jiyaaɓe Allah no jeeya e bakkeeji bakkatuuji ɗin e geddi ɗin ɗum ɗo waɗay haa jiyaaɗo on hoya yeeso Allah o yana yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi o ganndo wiyeteeɗo Al-Hasan al-Basri o maaki yimɓe ɓen o neɗɗo o hoyii e yeeso Allah o hoyii ka Allah ko ɗum waɗi ɓayɓe hoyii ka Allah ko ɗum waɗi so ɓe yeddimo si tawno hiɓe tedduno ka Allah hiway ɓe boneeji ɗi ndaare ɓe Allah faala teddinde ɓen fof ɓe ko fek maɓɓe ɓen ɗon Allah renay ɓe boneeji ɗin ɓe watta haa o teddina nelaaɗo ko fewndo on ɓe tuma woni miliyeere mo ɓe nelaa e mum hanno boni ha kono Allah reni ɓe waɗaani hunde ko boni Aboubacry miliyeere on o ari yara e feere o yaraali feere ɓe wi fiyoni o wi ari miɗo reenude teddungal al ngal mo yarii beere o hoynay teddungal makko ngal o bonnay makko ɓayaagal makko ngal no hawni hay ɗe balɗe handicapé o yari beere moye puusu balɗe ɗiɗi mo ɗaani balɗe ɗiɗi si ɗon faala tefude anndoduɗo gonga yahe waane ndefa encore sen ka binde kare pour lanndo balɗe ɗiɗi handicapé ɗo toroto oɗo minaano yara beere o hannde mo kono o yara beere balɗe ɗiɗi ara mo waali o maccale nange musidɓe julɓe wattane yilla ko ɗum waɗi o wi ɓayɓe hoyi ko ɗum waɗi Allah kadi hoyniɓe si ɓe tedduno ka Allah subhanahu wa taala reneno ɓe boneji ɗin aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi wahda والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الله ومن آثار الذنوب أنها تورث الذل ولا بد ذلك أن العز كل العز في طاعة الله قال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا وقد كان من دعاء بعض السلف اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك عباد الله ومن آثارها السيئة أنها إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه وإن زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون عباد الله ومن آثار الذنوب والمعاصي على الفرد أنها تدخل الأبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لعن الواصلة والمستوصلة ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده ولعن الراشي والمرتشي ولعن العاق لوالديه وغير ذلك مما جاء به الأحاديث الصحيحة عباد الله ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تتعدى إلى غير مرتكبها فليست مقصورة على العاصي فقط بل إن آثارها متأدية إلى غيره من جيرانه ومن يعيشون معه بل وحتى لها تأثير على الأرض التي يعيش عليها فريكون يجيء بيان نجيا بحثي جديدو بكتوج دندو روليناي جاسر روليناي خوين ndaare hanki tewdo mawɓe meɗen ɓen e huɗoraynoɓe maka somi seniyomi degguɗe e hande ko honno teddungal men ngal wayi no seedi
kewndo tawno mawɓe men ko ɓe makayno walaw anna marifata mri'in lugata al arab toli la yurfawli alayhim mimbaru si tawino hara andugol arabu waaw ɓantay towna arayno arabu fof joɗɗinkeno min mi waɗane dangunal mimbar ɓe jooɗo mi yewtaɓe happe ko ɓe woli arabure maɓɓe nden ɓe yaltaɗi e nder Fuuta Jallo ceerno Ousmane Kota ɓe maaki wa cheru mallatani ilahu zimamahu mahma acha taf'ilahu yatayassar ɓeyndi din arab waɗugol poyem ka arab allah jonnam ɓoggol ngol kami faala o ko toon yaara fewndo wonno ko ɓeeɗo wonno ko onno muraɓɓin way hay ka mo kala ka yaarimo tewti no accana no hula fii hono ɗum iɗen jogii ko jogete kon diina allah kan inna akramakum inda allahi atqakum ko ɓuri on teddude ka allah ko ɓurɗomo hulde o ko ɗum waɗi musidɓe julɓe dare ceerno samba mum mbeyaɓe maaki al ilmu awla ma tanayta bihi bada al bulugi likay ma tusli al amala ko ɓuri moƴƴude ko neɗɗo hittinta fi mum tinno fof ko janngugol to helli faama dare sifa ɓeeɗo ɓe windi defte ɓe walliti ndaare ceerno saadu delel ɓe maaki mulkun bila diini bidarun ma laamu ko alda e diina ɓe maaki ko maadi yanuri ɓoyndindi no futtoyde ko ɓeeɗo fewndo ɓeeɗo hay on tuma si ɓe wini waɗe si ɓe haɗi acce ko ɓeeɗo wiyeno simi fenu yomi dekku ɓeere ɓeya simi fenu yomi yaaruwa piyowo jimɓe hannde noon ɓiɓɓe maɓɓe ɓen piiɗi taaniraɓɓe piiɗi beere nden ɓe addiini ɓe yeeyiino ɓeyna ko yeeyete koko abari won tayna yo heɓa tumbuuji neeɓiraani noon neɗɗo gooto o yehi o baayida quartieji dow gaa baal ka jinetee ka beere yarete o baayi ɗon 10 ans no jineede no yareede no ameede tawimo noddeede telen kasaare dow gaa ala jiyen seene sende ko ɓayi baaro on ɗon wonɓe ɗon ɓen ukkondiri e kawteɗen ɗon ɓe ka justice ɓe noddi noon ɓen ɗon témoin tawi ɓeɓe ara baayiɓe ɓe ari ɓe waɗi kufne ɓe waɗi doloke hato jinaande annda on hato jinaande annda on kufne hiɓe ari seeɗagol hiɓe baayi baaru beere zina ko watte ñannde o ñannde kalay wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila o ari témoin ɓe woni yewdude ɓe ɓeñi an hina sifa mami hattinoɗo ko waɗɗo keppiru koɗiri ɗo tengo ga waɗi hoɗere waɗi teeniwol yuppi tuuba man kon duwarde sifa ɗo wona sifa ma musidɓe julɓe darten ɗum cuuɗi buyi han no luwina fii tun yo euro yo dollar yo heɓo saa ko ɗi luwinira ko ka zina waɗe ɓeñi noon zina ko ñaman si a ñawlini ko yoɗete imma e ma e ɓiɗɗo ma darna galle zine e may kono zina on ko on tigi ñawli ko yoɗete musidɓe julɓe wattani yimɓe so noon muratin ɗum suudetake wowlede ɓe par ce que sa wowli eyno ko réalité ko goonga wonɗo ka hoore nayi hoodi cuuɗi buy on anndi muratin no wayri ga quartier ji ga menen ko toon men ñalla ɓe hamdallahi gaa wiyeteɓe ko ɓe mokoba ɓe boniroyi wotelen to ka ɓe anndaka to ɓen ton ko tele ngaaɓe cuuɗi no waɗa ye tuni ɓe molto naata goɗɗi ɗi ala wandi goɗɗi no windana waɗa motel ɗum ɗon no annda goɗɗi no toon noon ko clandestin eɗen anndi ay goɗɗi ɗi nanngano seeɗaaji naɓaka ɗuma en fof timtiɗen yiwɗen mo kala jeru ndaara mo luwinta ta gooto yanki ɗaɓɓa jawdi no ɗaɓɓinɗa tampa ko tampuɗa tawa a darnayi galle goɗɗo anniɗa jooɗi tele ndoy nde wala taqrabu zina hiɗa logini dina won nder to anni alqur'an on naɓi nde wowni go ɗum a wuwi goɗɗum jele ndarte ɗum fof wattani yimɓe e alhaaliji ɗin no muusi noon konole ko ɓe gonga tan wowle ɗi wowlaaki
gowlanegol gonga dera acca ɗo yo may ko ngeloɓe annduno jawdi haɗata may laamu haɗata may gandal haɗata may inna ajalallah ida jaa la yuakhar law kuntum ta'lamun la yastakbimuna sa'atan wala yastakhirun darken ndi a luwinde mo heɓata jotti suudu okkam heɓoya suudu ka aljanna no ɓuri a luwinde dinowo yarowo beere kagande no ɓuri dare ñande mayɗa haɓɓaɗa rondaɗa ko ɓiɗɗo ma a so doginde hare mo daarude ko ontode hayɓe balɗe min nani sukaaɓe no wowla ɓe inni sa heɓi baaba mo marɗo ko ɗoɗi buyi si nawni haram ɓannal sukaaɓe ko danko na ɗum amaya jinne woni sa heɓi baaba marɗo mo wallata yo maawi rona jawdi ndi ñettoɗa onno sina ayni nawnuɗo haray nawnuɗo gaynaani waɗi wattane ndilla ko ni noon cewɗorɗen haray ande ɗiɗo geddi ko renete ɗum e mum ko ɗum waɗi ɓe wii aditiiɓe moƴƴuɓe ɓen kamɓe ari no woodi e maɓɓe du'otooɓe ɓe wiya Allah teddiniran ɗoftagol ɗum Allah ka hoyniran yeddugol ɗum ɓe wii ɗiɗo geddi no mari batteeji moƴƴa battinay ka ɓernde ɓe manti si a waɗii bakkat toɓɓere ɓaleere toɓɓoto ka ɓernde ma sa watti kadi toɓɓo sa waɗi kadi toɓɓo haa nde wudda ko ɗum waɗi Allah tigi ka Qur'an kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaktubun no woodi woɓɓe a wiye tum salli ala Muhammad bismillahi rahmani rahim naw fuɗɗene ƴenen no wande ka nemi ye jetti paɗo yak ɓay lagine ɗo eɗen mari piiji ɗon ko yo Allah faabol enen ɗo kala mo yiiɗa gine enen gineenɓe ɓe a jali ha ƴakkirɗe ɗen yaltiti haray piiji tati gootele mum waɗi gootele ɗiɗi lanɗo folliki ma so wonaa ɗon patron marɗo moƴƴa pergiilande ma so wonaa ɗon karamo ko juridique ɗiɗo ɗi waɗi jama on jalay haa ɓe here no fof ala nafa ala nama nafa wa min husni islami mar'i tarkuhu ma la yaani no jeeya ko moƴƴinta diina neɗɗo senugol ko ala e laawol ma ko ala e laawol ma kon certoɗa be anden ɗi piiji on anndi enen ko gumɓe woni ɗowde wi'o ko ɗum waɗi ka yayete toon kata boyarde haray wattane milla ɗiɗo bakkatuuji no mari batteeji moolanaaɗi haray rentoɗen e mum wattane milla haray wona wonde bakkatuuji ɗin ɗi yawte ɗi yaaya ko wiɗen ɗi yewtoya mo bonna allah wala tarkanu ila alladina zalamu fatamassakum nnar baar gooto beere ka quartier mon no waawi waɗde hara ndiyan e ko taako ka quartier kuura résultat to zina ka nder quartier no waawi addude ɗum fioni lagine kala jannguɓe ɗen no anndi lagine woni loonde afrique ndiyan nden fii hoɗi ɗum haa jooni no woodi ka pantalon ji gorko liili pantalon mum koyo joɗo aynamo ina ɓeygu makko taƴaymo siwira mo ndiya sindina no woodi haa jooni ka ndiya wonaa sindineede hayde ka saara sisindinde ndiya ko wat ɗum hiɗa tawa ɗo tawa oɗa no tawa o to no tawa wota itu responsabilité o nge hoore ma ɗi bakkatuuji ɗi wonɗen wadde hiɗen yiwde kanu la yatanahawna an munkarin faaluun fewɗo annabi Dawud ɓe ɓeyi ari yimɓe goɗo adde bone goto haɗata o bone on ɓa yari e ɓiɓe fof haray wattane yilla musidɓe julɓe bakkatuuji ɗin no mari bakkeji inchallahu taala waɗay kadi jama on serta ɓe seeda ɓe haɓa hara goto fala kawa a nana e tum goɗɗo no wowla ngal ɗenngal ɗa gila ɗon ɓernde ma nde uddinde soke oɗa gan nana e tum hay noon allah ko wi innama almuminuna ihwa julɓe ɓen ko ɓe siɓɓe fa aslihu bayna akhawaykum ukhuwatul islam holko ɗum woni lagine bonino ko ɗum bonni ɗum ko ɗi bakkatuji fayen ɗum yo allah artirene hungol walla faala kon ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد رؤساءنا، اللهم اهد رؤساءنا، اللهم اجعلهم هداة المهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يتبعون كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يا رب. لا والكسل ولا والبي والإبانتال.